Sais-tu kêriadenn Maentwrog et kontelezh Gwynedd? Ur gêriadenn gos eo. Crwyd ebet an ilis gan sant Twrog. Awa deuet vrog Embre evel missionnaire. Awa bet Gwynedd Eus Breizh hag a veve chwechvet ganvet. Meneget ebet ar gêriadenn bas a lewr y mabinogi. Bet skrivet evit ar vechgenta en dozegvet ganvet. Lavarout ara a lewr oa bet sebeliet pryderu e Maentwrog e kishen velen rhyd. Goude bean bet lahed gan ar sorser Gwynedd oa ribl ster dwyrid. Urmen Maentwrog e cheler Gwynedd e borsonilis a verk e bes. Bas a lewr Wild Wales gan George Borrow en bonnet bra 3 daw a 3 ugen. E gaver un darvout fentus ewa c'hoarvezet en ostaleri ar grapes. E pat e valeadenn tre gembre en doa komzet an auzer. Gan un den Sirius en doa laret dean e krede e rak terminadur duel a krediare ewa tonket dar varnetiges. George Borrow en dus respondet e krede skion duel hag e c'hoante bean savetet. Goude bean komzet dirar ben an draze e pat ur penadik. Borrow en doa kuitat un outro en ur noteni awa gwal glacharet. O kavout marteze ne waket ken sur eus ar varnetiges pur badus evel men doa sonjet beteken. Ar grapes a zo c'hoaz un ostaleri pur zudus iriou. A talvoudus genna eo gwelladenni ar gêriadenn.